I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u Crysis 2, s vama je Nikola. Kao što vidite danas, igramo. Ovo je prva epizoda Crysis 2. Ja sam zaigrao dosta, ali nam nešto malo na pameti, ali tako da nadam se da ćete uživati, tako da u ovom gameplayu koja voli svako malo sa šunjanjem, a ako ne voli, ne voli da gleda. Tako da, ajde da krenemo da vidimo... Što je to? Evo gdje? Aha, tu. Opa! Kako je skok. Dobro. Što je to? Dobro. Jak je, brate. Dobro. Ubiš jednog čovjeka. Ne ću još da radi nego... Ok. Tako. Jo, majke moga. Dobro, tu si. Jesi ga roko? Jes, nisam. Ubio sam ga pičkovom materom. Evo. Dobro. Puškica, puškica. Tako. Sad imam pušku, sad mogu da ih jebem kad doću. Aha. Dobro. Dobro, sad... Viktor lokavamo tamo, mi se čini. Ja imam tez. Sad sam nevidljiv. Dobro je, da vidite. Ok. Da vidimo. Tako. Ali sam ga ubio dobro. Dobro. Dobro.
Dobro. Sad ćemo ovaj kopnik sjep. Šta se uključavar, pibem tu mil. Nije me vidio, ovo ima što me. Okej. Dobra. Dobro, sad malo pređem negdje. Gore, idemo gore. Dobro, razrušaj, kako želak, podać. Okej. Dobro, idemo desno. A evo, tu si pičku. Vidim te. Dobro, ništa. Primetali su me. Ubio sam ga. Holy fucking shit. Gdje si? Dobro, to je ipak samo auto. Da vidim. Majke vam vašu. Čekaj, ajde ja prvo da aktiviram ovo čudo. Da sad mogu da te jebem. Da, moguće ne možeš... Čekaj, brate, da te ubijem ovo. Da ti slabo. Dobro. Dobro. Cell are all over the place. I've got to bail. I'll meet you back at the lab. Hurry!
Ajde bre. Ajde bre, otvori se, čekaj kako se uče do otvori. Aha! Dobro. Against an earthquake. Well, I think that's an odd question if you don't live in California. But you'd be wrong. Increased seismic activity over the last 3 years is a statistical fact across the United States. And it's affecting areas previously thought safe from any serious earthquake threat. From New York State, Michelle Sikorsky has this. Yes, Derek, for decades now, the najboljem New redu. York State have lived easy in the knowledge that there are thousands of miles. Dobro. Okej. Attempting system restart. Pre-purge active. Dobro bre. Pre-purge complete. Stand by. Magnetic seals released. Warning. Foreign contaminant detected. Automatic system shutdown commencing. Ajde. I... Dobro. Dobro. Okej. Ovo već idemo na praćenje. Aha. Okej, ovdje smo nešto jezdili do to. Dobro, ništa, ja ću da... Dobro, ništa. Nadam se da vam se klip sviđa, ostavite like, share i subscribe. Mi se vidimo u sljedećem klipu i to da...